Dobar dan, Izabela. Dobar dan, izvolite. Kako ste? Evo, vrlo dobro, hvala vam. Odlično. Čime se vi bavite? Pa ja vam radim u nautičkom servisu, ali moja ljubav i veliki hobi vam je izrada lutkica. Evo dođite, pokazat ću vam. Tu je vaš radni kutak? Tako je. Evo, ovo je moj omiljeni radni kutak i moje radno mjesto gdje ja uživam u svojoj kreativnosti. Što tu izrađujete? Pa ovdje izrađujem lutkice različitih tematika. S obzirom da volontiram u udruzi invalida i osoba s posebnim potrebama u gradu Opatiji, osmišljavam kreativne radionice i družim se sa djecom. Imam definitivno ispunjen dan, ispunjen život. Mislim, ja si ne bi mogla zamisliti da ne radim i da ne pomažem. Beskorisno gledanje televizije, mislim, jednostavno mi to nema smisla. Za mene, ako dnevno barem 1 ili 2 sata ne provedem u nečem kreativnom, je gubitak dana. Koji predmet vam je najvažniji u radnom kutku i zašto? Pa u svom radnom kutku definitivno bih izdvojila ovu stolicu i ovaj radni stol iz Mime. Znači, s obzirom da šivam po 3-4 sata dnevno, ova stolica je vrlo udobna, a stol je dovoljno prostran i širok da na njega stane sav moj alat za izradu lutkica. Pomaže li vam lijepo uređenje radnog kutka u boljoj radnoj atmosferi? Pa definitivno da pomaže. Kada čovjek ima lijepo uređen kutak, osjeća se toplo, ugodno, motivirano i inspirirano. Koliko često radite pauze i kako se odmarate? Pa pauze radim dosta često, svakih pola sata do sat vremena, znači protegnem se tu na ovoj stolici, izađem malo van na terasu i udahnem svježeg zraka. Koji savjet biste podijelili s nama za bolju produktivnost? Za bolju produktivnost savjetujem da se opušteno osjećate u svom kreativnom kutku, da uživate u stvarima koje volite i radite. Ukoliko radite 3 do 4 sata na nekom zadatku, možda je bolje da si uzmete pauzu ili da promijenite neki dio u segmentu svog stvaranja, jer to potiče moždane vijuge i pridonosi boljem stvaranju i izvršavanju radnih zadataka. Puno vam hvala. Hvala i vama. Mima, pravi osjećaj doma.